Modernizacija pruge na dionici Zaprešić-Zabok predstavlja projekat kojim se elektrificirala zagorska pruga do Zaboka. Dionica Zaprešić-Zabok je duga preko 23 km te uključuje 4 kolodvora i 3 stajališta. Kontaktna mreža na ovoj dionici je izvedena kao kompenzovana mreža sa Y užetom i zajedničkim automatskim zatezanjima, projektirana za brzinu od 160 km/h. Operativna brzina kojom će prometovati vlakovi na dionici Zaprešić-Zabok je 120 km/h. Radove na elektrifikaciji pruge je izvela firma Step Tech d.o.o. Okučani skupa sa firmom Step d.d. Sarajevo. Step izvodi radove na elektrifikacijama pruga dugi niz godina te iza sebe ima veliki broj uspješno realizovanih projekata. Step posjeduje neophodno znanje, ima iskusne uposlenike te potrebnu mehanizaciju za realizaciju i najsloženijih projekata koji se tiču kontaktne mreže. U nastavku vam donosimo kompilaciju fotografija i video zapisa koji su nastali tokom realizacije ovog projekta uz poneki naš komentar. Da bi se elektrificirala pruga na dionici Zaprešić-Zabok, bilo je potrebno, između ostaloga, ugraditi 527 stubova kontaktne mreže, 36 krutih portala, 709 konzola, 24 sekcijska izolatora, 22 rastavljača, 39 km voznog voda koji uključuje vješaljke, strujne veze i Y užak. Pored toga, Step je izvršio uzemljenje svih metalnih elemenata koji se nalaze u neposrednoj blizini elektrificirane pruge sukladno pravilnicima koji vrijede na hrvatskim željeznicama. Također, ugrađeni su svi prespoji na povratnu vodu. Pored navedenih radova na kontaktnoj mreži, Step je na ovom projektu izveo i elektroradove na instalaciji vanjske rasvjete. Ukupno je ugrađeno 190 stubova te 250 rasvjetnih tijela na nove stubove i na nadstrešnice.
Nakon što su dovršeni svi radovi, potrebno je bilo izvršiti neophodna mjerenja te izvršiti uhodavanje kontaktne mreže. Pored ostalih mjerenja, potrebno je bilo izvršiti geometrijska mjerenja kontaktne mreže pomoću mjernog vlaka. Pomenuta mjerenja su izvršena pomoću specijalnih mjernih kola koja su izmjerila statičke parametre kontaktne mreže. Obzirom da su sva mjerenja potvrdila ispravnost izvedenih radova, pristupilo se uhodavanju kontaktne mreže. Za ovu priliku je angažiran teretni vlak težine 2000 tona koji je 30.11.2021. godine krenuo iz Zaprešića prema Zaboku. Ovo je bio ujedno prvi prolazak električnog vlaka elektrificiranom prugom na dionici Zaprešić-Zabok, te predstavlja trenutak kojeg smo svi sa nestrpljenjem iščekivali. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood kid. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my Počinu zdehnu, pak se je polako genu, znova je kak starki cucek fura, dan i noć. A onda su došli cajti i motorne cug mašina, a naš mali dragi cugek dali